Jongpha Kesho English School along Law and Order tum pen chirok to kamay kipadu. Hamren Girls Higher Secondary School Co-Education along HSLC lapen Higher Secondary ki unduna tumaphan karchuan parta college nang kidun niya tumaphan kedeng. Forest Department na tumpen ingnama ingnarpen kachipajok thekje phan siki ki pipon. KarbiAnglongLIVE kadawa birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik tha. Lakhain Korapho Nilip MSC Constituency Chokihola Nilip Development Block Pen Kahelo Kilometer Please Ose Kahelo Aru Chiklonify Kre Trok Siani Ada Por Pai Sirke Pen Anarlo Por Pai Krehinia Por An Lugachar Liklim Sumar Tumaphan Lapen Rong Araratum Pen Pen Isi Chirok Togamai Jongpha Rengma Arong Kesho English School Ahemalong Chokihola Police Station Thana Level Nagorik Committee Atumpen Patir Piponsi Awareness Program Kedengpon. Jongpha Kesho English School along awareness program ame jasemet ki paduk ponke lapuhendo. Child marriage arta ke jumpen kachipachor alam the kithan rarasai klembangphu Samson naya kithan ponke arlo ningkan trainer cap lapen pinsomar arta ningkan ko raisi pleng pleako chipachor pulote arona teng kangsai ahasti phunang kokpu mate POCSO e karon ateng pen hem kangsam chithapnang popusi than pon. Child labor mate arta ki jung pen kam kachongdat Chokihola Police Station OC Karna Pegu hin pen than paklar ponsi arta ki jung pen jongsi lokachali arta hut kam kachongdat du lipute aron ateng pen ingsai veksi hem kangsam thapnang kokjiputa than piklar pon. Road safety mate towar kidam ki wang ki jogwana lam thi ki than pon Chokihola Lapen Station Chairman Elison Timong hin pen than ponu arta ki jumaning kan trainer cap avi pulote bike gari motor beklongli arta choklim pulote driving license dunangji lapen phutup chikup nangji aron karkanote akisung duji lapen drugs abuse mate raki kecho Chokihola Town Committee Ward Commissioner Jackson Milik pen ki than ke raki kecho pen okpran aphan hengnu lapen kidu ka towarlu lasi raki rimri pusi than ponno SGM Jokhem Rengma Rat Cyclem Bangphu Jay Mongal Rai Karbi Anglong Women Justice Forum Bukajan District Committee Nilip Aro Amepi Milika Kropi Lapen Nilip Development Block Chokoma Atum Bogijan Forest Account Biratum Lapen Kiongdong Atum Chitong Dunanti Nilip Constituency along Mate Chokihola Police Station ki parlo ang kangalong ke non amat mate non OC Karna Pegu Wang Det Pen non pinyarni anke crime a case register pondong abilang pusi pherangke thengnu OC Karna Pegu Lapen Thana Chairman Elison Timong Thanpon. আৰু আজিৰ দিনটোতে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো কেশো ইংলিছ স্কুল প্ৰাংগণত প্ৰিন্সিপালৰ লগত কথা পাতি পেলাই প্ৰিন্সিপালে জাগাডোখৰ দিলে কনফাৰেন্স হল দিলে ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰিলে আৰু আমি ইয়াতে আজি বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা জংফা এৰিয়াৰ যিমান নাগা মানুহ আছে ৰেংমা মানুহ আছে কাৰ্বি মানুহ আছে আদিবাসী মানুহ আছে সব মানুহবিলাকক মাতি ইয়াতে এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম হ'ল আৰু কেদামটাং কে ৰেজিষ্টাৰ পন্দলো Tatak register pada joksi responsi jail sudah metoilo lasi api bangge arta nang joksi alang ditum nang joglo lasi lason kipa vedeji KarbiAnglong atau kono lason arta ki jumpen CN cedo ka vedeji aphan langsi ilitum labang sucirok to ka ke bipon lapen ke ilitum yongsi arta ki jumpen yongsi ilitum KarbiAnglong atau kono yongsi lang so cepang yongsi dobom lang bete ilitum KarbiAnglong ke non ke pa feature kali lan se ke si pa kibuko lasi KarbiAnglong ilitum KarbiAnglong Autonomous Council pencenglog non administration pencenglog non KarbiAnglong ke paching tur jisi kai kita hirita awar sai ki bomlo penculang bomlo NGO pencenglog la pendelek organization pencenglog lasi ilitum abang kutil pa anutin stame ilitum adaito do la pen ilitum teboktere la pen ilitum Kosong la school long puno la pen ke ilitum ahomas long puno la bang so chirok to kami ay kibigin nang jike kelang sot la bang so chirok to kami jong si bibom dukten la bang so hirike bang gilang porque arta ki jumben ke chen ki chedo la pen ke arta ke kompen la bang so drugs addiction bang ke la he bang ke in ar kon po la pen avedet kon po usi ning ke potensi ilitum la bang so program bang ke pardon ron aning kan bang sitam ilitum la bang so chirok to kami ke bibon po
Chokiola pen Sonjit Krola pen Koilamati pen Samson Inti KarbiAnglongLIVE. West KarbiAnglong Hamren Rong Sopialong Girls Higher Secondary School Matric Asat Lang Kyundun Lapen Science Stream College Phan Pharoisi Kachpa Unduna Jok Karchupen Kideng Lasomsi West KarbiAnglong Hamren Rong Sopialong Hamren Girls Higher Secondary School along Matric Mate HSLC Lapen Higher Secondary First Year Asat Lang Kitok Kyundun Pen Thedung Kachelar Hamren Rong Sopialong Nangdulu Pining mate sunini ra inkora phola pen surini ra inkora trok sesana baha puthot ki charlia hin ansose ki pammi la pen aning ki pathi jia phan felicitation cum freshers meet surini ra inkora pho conference hall along arnisia baha me pedu labang so jai me kedeng along karbi re chu ki hai longsing rong hang aluhi sar poman pen chitong dun laso along West KarbiAnglong District Commissioner Sarangapani Sarma Hamren Municipal Board Chairman Roman Pator Dunmei Phu Anparta Hamren Girls Higher Secondary School Co-Education SMC Amipu Joing T Principal Dadhiram Sarma Ward Commissioner Cleaning Son Rong Hang Pen Chenglok Usumar Pia Po Tumchetong Dunsi Karchola Pen Kedeng Ajai Mek Misen Pen Pichun Pong Pining mate surini ra inkora pi pen surini ra inkora pho Hamren Girls Higher Secondary School Co-Education along Class 10 pen Bang Phukebrapli HSLC along Chipa Undun Lapen halapu second year along Kadukawe Bang Nerke pen Phan Pharoisi ki Unduna Jok Misen pen Felicitation cum Freshers Meet Bipon Akai tuliram rong hang sir Dr. tuliram rong hang sir Phan Suningri ke lahilo Ladak ini tum Inglong pen ke bang duk financially कमजोरी of समार तमंग से सी लद्दाख साइंस का पढ़े लसी लद्दाख समय मिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पेन जेंगलक लद्दाख साइंस इंस्ट्रूमेंट पेन जेंगलक होते हल हाय समय अलग लिफान नंगराब दुनिया फान मिलितुम अलग लिफान लू समय की पीजी लपेन हम तुम सोशल मीडिया हिन में समय अलग लिफान चुनिंग रिपोर्ट लो जे लद्दाख किदुक वको समार से के पढ़े पत लद्दाख सब सुन के लांग दुन चार ये फांसी चुनिंग रिलोट Hamren pen Daniel Hi KarbiAnglongLIVE Ingnam ingnar tum jasimet rong ruparlu kilut pen hemrit ki panahok la pen ridasok haihui ki panahok pen kachipa jok dun thekjia phan ingnam ingnar aphan joy ke pen kusonsi ki hung nangjima puthak tumpreng forest inalong sike ki pipon Lasomsi Nijang KarbiAnglong alo tamei dongkamukam forest range changkang la pen halapu Khironi southern range changkang along tamei pinang ana hawara long ke ingna meng naratum hemrit ke pahing no birta ning kanwangs tamei iritum arjupon long Bangso ki song pen kachipa jok thekjia phan forest department tum pen chipatir pipon pen rongasar tum phan tumpreng forest along chuphapon si ingna mengnar aphan joy ke pen kuson pen si ki hungjima puthak se ke pipon lo Bangso se ke ki pipon along nongnam ka chathang klong Dr. Rudra pen si se ke pipon lo kuson pen si ingna mengnar phan ki hungnang jima puthak se ke ki pipon apot nonilitum langpon sinang Forest Department atum pen bangso se ke ki pipon aputhak dongkamukam forest range arranger Bidyutpul rong hang pen pherangke atum phan ki than pon tholam the nonilitum arjupon sina awareness campaign ibi ati lahang human lapen elephant jitu conflict mitigation through mane jitu low cost pen koson si mane laso ina atum pen itum conflict itu de ji kan so kan se itu minut Injang mau ngecek tang klub ini Dr. Rudra Walangli, ahem minong ke lagi Arunachal Pradesh, aman alang sekal ke dak minong Bangalore lang sekal, lapen alangli lah kita bang pun itu marculong si, dia pun tentang konteks si alang, Nagaland sekedap, Nagaland pen kita bang marculong man itu mangka konteks dulu, aman dang malam lah ingat itu konflik lah itu orang tuti macam ini, kita mana orang asa Tuhan, orang mereka Tuhan kecil mana, kon segitu jawab ban, mana peaceful coexistence kon segitu ni mak, so kan segitu, so ini
program bang tik bang Halapurong sa tumpen si tami bangso sike nang kipipon at tengpen kuson pensi ingnaming nar kihung nang jima puthak nilitum si tami mit hangarong amikar tumaphan chethan chimum dampo lapen bangso sike kilong dun penapot tami forest department tumaphan kachuru ponalam thi si tami chipaklang pondo nilitum karbirong saramai tumpan nakip ha materong sa tumhan nang phaglam ke la pohelo je dak hamren DFO pen arang litum forest department pen je muni litum habeding nar pen ko so si chupa jok jima la bang so phut thak alam se nilitum phan nang thanang mum pon la pe la bang so halloween pen forest department tum ke pha dolo la se la bang so halloween pen ke bang atum nilitum ko son si munit pen habeding nar pen chupa jok jima kisung pen la pen khiti batia long ta ko son se ka chupa jok jima la ha bidi sore ni tuman pinin nang than tekang la pen ka demo dan ni tuman pinin nang than tekang lo la bangso nang than tekang mate joy ke pen habet ing na pen ka chupa jok jia phan khiti bati pen ka pa jok jia phan ka bangso bidi nang than tekang ke di tum alang ni tuman choro piglo forest department phan specially ke ni tum da hamren DFO phan da choro piglo inyang li tum la bangso ingnar ki hung asike nai teklang bon penang li tum ke theklong ko sonik lo nili tum ke theklong ke khoros kom hek pen komane tum ke dubok tum ke jhatka machine bote chenam ni da duji asal bangso jhatka machine ave de pen pusita dak isi hinia technique joy ke pen pine biri ka duk pen la pen ke dak diesel pen kapre dak joy ke pen second ni tum hanang pilo dongkam pen wiki be KarbiAnglongLIVE Ingdeng Plikep ASDC Mahangge Thegani number Troxy Kopli constituency Kheronia Mithangsai Hemalong Kitalon Pon Ada Porphai Kepapor Pen District Committee ASDC Amepu Sarsing Tipensi ASDC Lama Pangjar Pondo Lapen Lama Pangjar Derapi Ratpi Ame Padopon Bangso me Kopili ASDC constituency committee Amithanga Party Sai Hemalongsi Padoponsi ASDC puan sose kachipang tang ponjia puthaksi arsik jitpen chingwai chingsai padopon lapen ASDC haningkan kon pendone ke claim kedam aphur ki molam thi chethan ponsi inut pen lam thi jai ponenti bangso phithu pherangkia mai ingnipon labangso pherangkia mai long sarsing ti poling ti kathar ramsing tobi KSA photum chetongdonsi me RDGP ponenti pen jasimet ASDC KSA KNCA pen chipati piponsi hemprek ke hang akache song bangke piningkan gap an artanang pling der fit pusita 95 aningkan pas April ni department hong cap MOU che tok pen tung wan lo sita hemprek long le deadlang apot si uthot la bang so hemprek ke hang la amsu se kapang tang pon tunang jelam thema tha pon si ASDC West KarbiAnglong District Committee kini jasimet president agi hai sarsing ti secretary pon ke hai pen chipati piponsi pen pulitum kaddu we khai ramsing tok bi karbu sharle song general secretary pen danglok da ASDC KSA songja tumche tong pen heronia long pini la nikan pikep ASDC songam hang ke thegar ni bangke talon pon lo la si la bangso nikan pikep ka talon pon long pop abangel an ke joy ki kali la sonikan pikep bang bong jasemet hemprek long nangji pu akache song long penang ASDC KSA KNCA asongja ke hai pi tum apran ke dam dulo la pen hala hai atum apran ke dam la bangsu ali asonsi la pen ke KarbiAnglong ratum sami u iran re ka che song pen ali asonsi 95 pelitum department hong cap MOU che tok pen chewan lo hala ke rada phan kapa mang huji phan chot la ke jotson be amithang jongjung ali farman la pe jotson be ari RVR e aja ke to dun prong aja ka dalal du hala su bang thok pho dalal atum amithang apok aparman kerengji atuwar kaciri i phansi ASDC flag bangke otpondong mahadage rata manghudun de nei labang kliari tumpu bangke ni la solam ga phang ta puni tumge pasi taket lo West KarbiAnglong district pena bangke resolution da dolo la penge central committee phanda phong ta written da pachini lo la bangke je ASDC penala EPSLC NGO la bangke a alliance mo si chokchi kupima IPSLC amasi NGO pusita target bangalake IPSLC tuman ke thak dunji pasu BJP tumsi ke seng lapen IPSLC NGO ke seng hodamata BJP tumsi arjab dun prok lage la si
Nili tum gela sinon ta pulo la ke ASDC PSLC alliance bukali la tum hagi punai bangke forum for BJP la nili clear si pulo Johnson Bepen hala NGO tum gela ke forum for BJP la si hala so forum for BJP longke ASDC Westcar Bianglong puchot kali ASDC tum si chedon dundi link BJP a party mare KarbiAnglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Fansi Alwi Sarpo Aman Peng Pen Kachupa Bang Chupa Chenglo Labangke Ning Duglo Niltum ASDC KSA KNCA Hin Benta Jel Alang Liphan Asonson Kedamtang Ahut Busame Iglong Nilang Same Pinay Bangke Je Johnson B Kijapon ASDC a party bangke BJP agent pupini ani bangke KarbiAnglong orat tu bangke theklong frong lo theklong dak lo lasi thanjok flor lo lasi militum karbilo chali asong hin penta ke jongduna ko ke putunan ko bangala lo ASDC a party ke Johnson be a property gali a homputi gali ASDC ke KarbiAnglong arat atok anu ke do arat ke duk det ke boy det hemprek kaci hang nangji asong kaci pangtang puo party lage sitame pinia ni bangke alang itum jungjung methang jungjung asong a party asong si pinchong jar bangke ningduk lo lapen pini ingdeng kliket diphu klablong ingdeng kliket labangso katalon kepleng kecok katalon long bang BJP CM lo alang liphan kacho hang kacho pha bangke lage manghume me alam Kironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Kedamtang nibhai kret shokarni nijang KarbiAnglong lakhai si Dwaramla constituency ke parlo langtara phangchu pherere amtereng along karitang sumila rong hangpi Memorial Residential School ningkan pho ke chokarni ke talon pon Sonsi karitang sumila rong hang piapran damjui penapi alangli men pen labangso school padoponsi pinian ningkan pho nang plengtang lo pini labangso ningkan pho ke chok ke talon palong aluhiaman pen local MSc EM Prabhat Chandra Taro KarbiAnglong Autonomous Council Assam Gaurav Award Binong Teron Bhoksong High School Head Teacher Violet BP President KWJF KSA President Prosanto Inti Sikari Tiso Tokbang Phupenchenglo Hadak School SMC members ke Charlie apia potum chitong dunsi mailong RDP dununti Sonsi labangso jai megalong pen labangso school provincial ke ponjia phan breakjam ke theki ding pen chenglok breakjam asong na pen rong rup arar tum pen kilang dunang ji mate kachirap dunang ji kenang sotpusi iam taro pen than pachini pon Lapentu dak te boktera alam osomar tumaphan kahelu padundera dak labangso school along ki pachari dunpen kinang sotpura iam taro pen than pachini pon athe labangso school do det pen sitame puthot dak te boktera alam osomar tumaphan kahelu ki bidun pen thot apran ke dam thunang sitame dokoklo nasialang iam taro pen dak school do dera phi kapragadi mate banga hem ki bidun de jiaphan than pachini mate chuning ripon padu Sonsi labangso school foundation kitalon ponalong kedamtang arni labangso school pen kichengsi metric mate ke pasat lang ki tokdun pen kachipa undun lap thega pot kar chojai me sitami padupon Lasom thak thak si labangso school along pining aning kanang pong kumasi ke thek naima mate school ke dun verma prek jamanong isitame ke charli usomar tumaphan pipajer ponsi maing samjin pen misen pen pachun ponlo kitab kami dan kuhu ini saya pikir pondo dan labangso sumila rong hangti residential school bang putih bang ke infrastructure development ini tumte mun elang kami labangso di PR bang kini tum prepare lo education department along IS officer long semi haya masuk di PR long dan bulong alam tum proses bom lo ongoing semi muy frang bang ke ladak bang kenang sot ahok lam lo ate residential school apot inlongari labangso sumila rong hangti tumangjir rasan kipunang bang ini pun KarbiAnglong get lo cethang klub abirta lo ningduk alam lo semui prang setame la son kisung pavida ji phana bang la dagi school kenang sot pusi ini tum bas neng chethenai la pani tum son japo tum phanang japo KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Sarpan Samin ini pimpura lu pen la bang school
il tumpan ang pilo anu marke Karbi Anglong Council pensi teacher tumpan nami bainong sami heningkan isek pen ceklujon krisi pan ran tumpan bainong pomlong lo laso teng dan sedak lupan bang pufi tum sami han pon bom lo kase kimiang thek lo sata nengdu kalam ke lahelo ladak high school bang mane residential facility tum piune dera jok tina ana somar tumbang ke Inglong ari busam ni dak pen kilometer po kilometer trok Inglong arlok arling lahai du ko ga joini kai ke mat ke helar ni tela chindak ki doji se ane ha laso facility abe jok hoya jo aku kapuri da matum tami aku bangini ari somar tami aku pran joy jo lo kopi ane ke oi ne kini dan tumla hari cikok esia sonar tu lo kok tap ko sarson se lo tum pran kidam nang kasi prap chinpen nilitum Karbi Anglong Council dan state government kansani coordinate kuri bombo tema runos pigu ke hai kansani education minister kansani itu nama salam tan pachini dundo Karbi Anglong Council dan bijik tu bang hot angala so school bang provincialized ji kolam sami alang li penda alam chakdo laben chief minister kansani so bukan itu moles kitang dulo alang istala so bang kang sailok lam nilitum nengke Rabjin pen labang school infrastructure and development labena hostel kado kabe residential facility lahai pen provincialized kado kabe long lo pulo tangte lape Inglong ari kido arat tum hat ha gri isi akhir jumia property lo dak owe kimi tum anotin stami aku kong kapori pen kedam pen brand bang chenek dia pan bang ke cheton nam kop an ke naneluk laso bang ke mane arti thipi dalam lo labang ke nengoi lak nengdu dalam lo pasina litum kerangke in sabi labang so alam buta bang ke cerok tok ni litum halam pajetat ni chuning ris temi biduni akoi jo phanda pinang ni akoi chipi red lo bule kam kichu na phanda kichun chesi ong lin tan chuning ri bang litum jatami kyang ba thek nai chuning ri ta thek nai lahele thek lo bulo tan nan tum apro penstami state government of Pantami abita pali unte wa ilitum kado kabe kucing hon CM sa Pansami lahai dirta nilistami kai kema cingki bondo ilitum hoi benda cingki bulu te akulan se ardita duita hememi lahai lam selingi kamatha ibi kamatha lam mang kai ke mata akimi phanse kaboriye bang ho akimi se anatin dama thanai bo bang se chuning ri kai ta Chinthong pen himari rong phar KarbiAnglongLIVE Western Range Dokmoka tum amithang sai kachiklem kisik vigajok samilang so lindok terona rong pen 500 cubic feet sose aron re pen ki plak tang thingpi kinepta lason si kedamtang aruni phai phorni Western Range Dokmoka account bin bokalia account bit phuluni tum chilang si aron re pen 500 cubic feet sose ki plak tang thingpi kinepta kinepda ma thingpi lake ahoi M Salapen El Poma Bangso Hud Western Range Dokmoka Forest Ranger Harlong Birong Par Forest Range Pator Singnar Tum Pendanglok Western Range Dokmoka Account Bit Bokalia Account Bit Phulunia Long Ingnam Raikom Sai Khia Tum Pensi Bangso Thingpi ki biadim an palidamsi ki doban ki plak tang thing sitami Western Range Dokmoka Long an vandetlo Western Range Dokmoka Long ke do Asia Rajan Rong Pi hin pen nang ki pachini to na tengke Western Range Dokmoka Long ki do an Ingnam Raikom Sai Khia Tum mithang sai ki claim ki pasik lapen ki lang ki chari ki do vera joksi bangso aron ri pen ki plak thingpi nebdam long no pusi than pon lapen bangso thingpi pangrum pet pen hithia long anam lakni bak doji puta than pon bangso thingpi ki pangrum sai ki claim abang phula ke samilang so kanya tiarong ami card huni teron pusi than pon hala puteron sangho pen ka chithan pona tengke bangso thingpi ki pangrum nake PMAYG hemso ki matumalong ki jordun je phan pusi than pon bonta aronri pen bangso thingpi ki pangrum joksi na puson de lopot ki wangji arni na puson claim khilo pusi chechak pon dongmuka pen semsing ti KarbiAnglongLIVE
Lasong si aru chiklo ni phai krep phorni selawar be laichaning leng lapen ari sangho tum HPCF asa hemalong phirangkya mai pen KarbiAnglong Territorial Social Security Association mate KTSSA song phan Land Right Act lapen education puthak Charlie Pik nanghelang pura puthot KTSSA hamphanga song tum sodak pen lamvoi pipon thu KarbiAnglong Territorial Social Security Association mate KTSSA hamphanga song pen phirangke thingnu kaningje pona tengke silawar b pen laichaning leng tumke narayana son chipar jansi kaike ta arlo pen sailangnu klembom kusonsi Bharatiya Janata Party mate BJP phan ki pavirjia sailangnu si klembom athe silawar beta ahurisi ASDC party pajudera banglo lapen laichaning lengta CPIML party pajudera banglo pusi phirangke thengno KTSSAMI phu Samsung Intipen ningje pon lapenan parta selawar be KarbiAnglong education percentage lamthi chiparoka yeret aliawe athe government institution pende pass percentage kimi ikali private institution ke dua joini se east west KarbiAnglong education percentage angthe kimi ke klangchot lapen laichaning lengta ahurisi ke koila kanghu ver bang phulo anchot kalisi non ke dobom HPCF asai hemta government akwatar thi joksi cherai desi pherangkya mai ke phaling Bharatiya Janata Party aflex mate arjan chetarsi party phan nongnu ke jo lok asai si ke claim lasamut pialam ke selawar b pen laichaning lengke Bharatiya Janata Party along narot moni lo puta KarbiAnglong Territorial Social Security Association asong ame phu Samsung tilapen ari sangho tum phirangki ame pen jongpon to provide for control over transfer of land in the Middle Hills district. So, ketok dak. La sa ang toni tong pori hello. La sa dak definition ng bangke asap ako nililang kontu po. 3. Control of transfer of land. Kopi sila dak G2 1959 land act along ketok na. Obe sang hala na judu pemeno nang lita mutan pemeta. Nili tung chini o emati. Nang leka chini bang lang tong than tu pemeta ko sonsi KarbiAnglong KarbiAtun ili tumalong le phelang ka chilong jima nang leka chini peme bang dibrino nang chenji pa no rinoi nang le lasi than rata phan pa chini nang KarbiAtun mi thang long le chipalong nang kusinil tu pude nil tu CM hanta jongje MP hanta jongje mati KarbiAnglong autonomous council buspo council long ke do tum ana phan ancholi council tum an ke do chot phanta kali KarbiAnglong G2 politician leader atau songja tuhan ansigipu Karbi yanang bong abangke cirap sinang pusigipu setame nang letum avivek pon asisten do la si pijo peni tunta la bang nang peking po la si ladak control of transfer of land po keto abangke dak la son sipulo no land under the district council shall be sold mortgage lease bartered gifted or otherwise transferred by a tribal to non-tribal or a non-tribal to another non-tribal except with the previous permission of the executive committee. Udah lagi council along si jakong dulu mati. Council tumpang le pupete. Council ke jabi tung le pupete. Kumatan lo pupo. Pini ni tung katsapan. Pini kaprek hampang asok tumpang si alang tunjong na ini ko ha. Nang le tumalong sa hada kikiklaim nangya aron bukok kolam sini tungi puluh mati. Nili tungi porhiwe radong peklang ret nga nilo kitek nang ni tung dulu. Nili tung rada pan klaim pinon. Inglong arok metang border ke dua Karbi tumpan an kota kabilang tumpan ta adon tin phanta nutim phanta kota pinon. Lapen kota ke chot kre metang Karbi tungi kota out kre mat. Along le adim ke bang si rapi thiblo la po ti council la tu mithanga ja kompen la hai arona ekateng teng plemra Karbi tum phan ko jok pinon pusiki pulmati nili tungela dak aron thek pulela tum ha pulede nang tum ma ron thek puleke pukali mati aron ke nang tum thek piglo pusiki pulu kente arju pe meme dak malatu di Bhupen Govinti Solopen long sudaringti KarbiAnglongLIVE Pinya da birta ke lapansi kang ton poniklo kardon